Kuri yacu kuri iki cyumweru tuyahere mu Burundi aho icyo gihugu giherutse guhamagaza abagihagarariye mu mahanga mu bihugu birenga 10. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi iravuga ko ari igikorwa gisanzwe cyo gutunganya akazi, ariko hari amakuru avuga ko zimwe muri ambasade z'u Burundi muri ibyo bihugu zishobora kuba zafuzwe burundu. I Kigali ni inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru. Ikete ryanditswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu itariki 6 ku kwezi, ijwi rya Amerika rifitiye ikopi rihamagarira userukira Burundi i Nairobi muri Kenya ko yotahuka vuba. Ambasaderi Jean Bosco Barege yandikiwe ko yotebuka ku biro bikuru i Bujumbura. Umushikiranganji w'imigenderanire Ambasaderi Albert Shingiro yanditse ko uwo yahora aserukira igihugu ciwe muri Kenya azoca ahabwa ayandi mabanga. Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko ibarwa nk'iryo ryarungikiwe n'abandi baserukira Burundi mu bihugu bitandukanye birenga 10. Ayo makuru avuga ko bimwe muri ivyo bihugu ababiserukira bahamagajwe ubutarariye arabahora bakorera i Pretoria muri Afrika y'Epfo, i Abuja muri Nigeria, muri Maroc, i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Londres mu Bwongereza, i Berlin mu Budagi, i Ottawa muri Canada, uwo muri Brazil, Dubai, Arabia Saudite n'ahandi. Ayo makuru yo kwizera yemeza ko hari n'ubuserukizi bw'u Burundi bwoba bwarugawe burundu, aho ni nk'i Ottawa muri Canada, i Brasilia muri Brazil, ni Abuja muri Nigeria. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko aya makuru arayukuri. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yabwiye umunyamakuru akorera imwe mu maradiyo asamiranira i Bujumbura ko ari ivyo. Yamara Sonia Niyubahwe ntiyatomoye neza abahamagawe bose abaribo. Muri kino gihe ntitwifuje kuvuga igitigiri c'abahamagawe n'ibihugu babahamagaye bavamwo, ariko amakuru yuko hari abarundi baba barahamagawe baserukira ibihugu byabo hanze niyo imvo sizindi, nuko bisanzwe uguhamagara canke kurungika abakozi b'abarundi mu serukizi bw'igihugu c'u Burundi mu makungu ni bimwe biri mu bikorwa by'ubushikiranganji bikorwa mu ntumbero yo gutunganya akazi no gutunganiriza abakozi, icyo nokwita mu rurimi rw'igifaransa gestion des ressources humaines du service extérieur. Abo biraba bamaze kumenya amakuru. Ico bikoze ubushikiranganji bw'imigenderanire burahumuriza ko atasano bifitaniye n'imigenderanire mibi ivyo bihugu vyoba bifitaniye no Burundi. Oya nta na gato, umuntu ntiyoca ashoka yibaza ngo imigenderanire si myiza, nkuko nabibabwiye uguhamagara abo bakozi baserukira igihugu c'u Burundi mu makungu byaje mu ntumbero yo gutunganya neza akazi canke gutunganiriza abakozi, no kwita la rotation du personnel du service extérieur. Kubw'ivyo rero ntibyaje kubera ko imigenderanire ari mibi, byaje mu ntumbero yo gutunganya akazi neza no gutunganiriza abakozi. Imigenderanire ifashe neza, tworemesha abatwumviriza. Niyo uwo bavuyeyo si ukuvuga ko bavuye abakozi bose, kuko mu muserukizi ntakorerayo umuserukizi w'igihugu c'u Burundi wenyene. Naho biruko bimwe muri ivyo bihugu birafise umwihariko nk'uko amakuru ava mu bushikiranganji bw'imigenderanire canke muri izo ambasade bivuga. Abaserukira Burundi mu bihugu bitari bike vya Buraya banengwa n'abategetsi ko batakoze bishimishije kugira ngo ivyo bihugu bikureko ibihano vyafatiye igihugu n'abategetsi batandukanye mu myaka 5 iheze. Ivyo bibaye kandi mu gihe umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi uheruka kongerwa ikiringo c'umwaka umwe ngo bandanye ukora amatohoza mu vyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Bimwe mu bihugu ababihoramwo bahamagawe vyarashigikiye ko uwo mugwi wongerwa ikiringo mu matora yabaye muri y'indwi. Hari n'ibindi bihugu abaserukirayo Uburundi bakekwa kuba bafitaniye imigenderanire myiza n'abatavuga rumwe na leta bahunze Uburundi. I Ottawa muri Canada hoho umwe mu babonetse mu myerekano y'abakenyezi i Bujumbura, umupfasoni Kati Nivyabandi aheruka kugenwa ngo abe umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu Amnesty International, rimwe mu mashirahamwe akomeye ku isi aharanira uburenganzira bwa muntu, yamayiyamirije ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Uwo co kimwe n'abandi batari bake bahungiye muri ico gihugu. Umuhinga yigenga azi neza ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu wabona ko ivyakozwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire ari bisanzwe. Yibutsa ko abaserukira Burundi mu makungu muri kino gihe abenshi bakira bashizweho na leta ya nyakwigendera Petero Nkurunziza. Uyu atashatse ko amazina yiwe amenyekana, yongera ko ubutegetsi bushasha nabwo bwoba bwifuza kurungikayo intumwa nshasha muri ivyo bihugu. Yongera ko mu bundi buserukizi abaserukira Burundi bari bararengeje ikiringo, ahandi naho ngo nta nakazi kari kakiriyo. Ku makuru afise mu ndwi zibiri ziri imbere hazoba hemejwe mu nama nshingamateka abandi baje guserukira bamwe mu bahamagawe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Tukiri mu Burundi, umunyamategeko wunganira Fabien Banshiryanino wahoze ari umudepite akaba afunzwe kuva ku munsi wa kane w'icyumweru gishize arasaba ko arekurwa. Maître Christophe Nkeringanji aravuga ko hagendewe ku mategeko y'u Burundi kugeza ubu nta kintu na kimwe cyerekana ko Banshiryanino yakoze icyaha, akizera ko umucamanza azamurekura mu minsi 14 nk'uko amategeko abiteganya. Ariko ubushinjacyaha butsimbaraye ku byo bumurega byo guteza urugomo, gushinja abantu ibinyoma no guhungabanya umutekano w'igihugu. Eloge Willy Kaneza akomeza inkuru. Umushingamanza yunganira wahoze ari umushingamateka Fabien Banshiryanino yemeza ko hafatiwe ku gitabo mpanavyaha c'u Burundi atawovuga ko waburanira yakoze icyaha. Asigura ko ibintu bitatu bifatirwako kugira ngo umuntu yagira icyaha atavyo uwo munyepolitike atavuganwa n'ubutegetsi yakoze. Maître Christophe Nkeringanji ashimangiza uturorero izavuga akagabisha kwifungwa ry'uwaburanira rishobora kuzotuma muri kazoza abashingamateka batinya kuvuga ivyo bifuza ku neza y'abarundi babatoye, batinya kuba nka Banshiryanino. Aha yabitwiganiye mu biganiro co kuri telefone. Akarorero ntushobora kuvuga ko honorable yakoze icyaha ca roberiyo ngo yagirishe conference de presse bamubwiye ko itaba yaremeye ko itaba koko itigeze itangura, kandi ariyo yabandikiye avuga ko yifuza kwigira. Bavuze ngo waravuze ko inzego za leta zoba zarisha abantu, akabivuga muri amashingamateka nta cyaha kirimwo kuko ntiyo gikurikiranwako, ico ntiyo kibazwako, ntiyo gifungirwa, nafunzwe, kandi muri kazoza gitera ingorane. Bazoba babuze abashingamateka kugira ico bavuze kandi arico batorewe n'abenegihugu. Abandi benegihugu aribo batanga uburyo leta ikoresha. Igitabo mpanavyaha c'u Burundi kivuga ko gufunga umuntu bari ngingo ifata ubwa nyuma ya zose, na cane mu gihe ukurikiranwa biboneka ko ashobora gutoroka igihugu canke gukora ibindi vyaha mu gihe agumye yidegenza canke naho ashobora kugira amayeri atuma abatohoza atagenda neza. Muri ivyo umushingamanza Nkeringanji asanga atana kimwe uwaburanira yoharurwako, ariko amenyesha ko agifise icizere c'uko umucamanza azomurekura mu minsi 14 na rijamwe mu majambo akurikiranwako yavuze mu ntango z'uyu mwaka akiri umushingamateka yawutwara inama nshingamateka n'abashingamateka bagenzi be batigeze bayafata nk'icaha. Iyo ngingo itabereye mugabo jewe ndizigiye nk'umuhinga mu banyamategeko ndabimenyereye, akaba asanzwe afise n'amagara atameze neza kuko afise indwara zidakira nk'indwara ya hypertension, nk'indwara ya diabete. N'igihe yariko arakurikiranwa n'umushikirizamanza wa Repubulika barabibonye, n'imbere yaho barabibonye, no mu gipolisi barabibonye. Ntiduta ivyizigiro kuko n'abantu, kandi no kwihuta guhebura uko bariko barabitohoza babiraba tubisigura. Turizigiye ko bamaze kubona ko ivyo turiko turavuga n'ivyo bamwagiriza bitabereye yuko yobibazwa ari hariya, turizigira ko bazohava babona ko yo kwidegereza. Twizigira ko umucamanza azoheza agahisha kuri iyo ngingo yo guta umuntu mu rugo imyaka 60 azira ko kuba yatowe n'abenegihugu, hanyuma akavuga ivyo yiyumvira, ivyo abona, akabitangira n'ivyemezo imbere y'umushikiranganji w'ubutungane. Umushikiranganji w'ubutungane ati mbega mwe mushobora kumuduha no kuvuga umukura ku bwigenge tukamukurikirana. Umukuru w'inama y'abashingamateka co kimwe n'abashingamateka bose bakoranye bakabona ko iyo ngingo yo kumukura udahangarwa idakenewe, ni ukuvuga ko kitari icaha. Ayo majambo Fabien Banshiryanino yashikirije kuwa gatatu itariki ya 19 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, cari igihe hariko hemezwa itegeko rigena nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza ku imboneza yamaho yo kuzirikana igihugu. Uwo munsi umushikiranganji w'ubutungane w'ico gihe Laurentine Kanyana yari yagiye mu nama nshingamateka gusigura icatumye leta ishima integuro y'abashingamateka 13 ba CNDD-FDD bari basavye ko umukuru w'igihugu w'ico gihe yohabwa iryo teka, atawundi umukuru w'igihugu n'umwe yari bwarihabwe. Banshiryanino ari mu bashingamateka bake bavyiyamirije, mbere we yashimangiye kuwerekewe n'iryo teka ahubwo yari akwiye kujanwa imbere y'intahe. Ijwi rya Amerika ico gihe ryakoze inkuru kuri ivyo bikorwa. Muri iyi manda y'imyaka 15 harabaye ivy'agahomeraburo, harabaye ubwicanyi burenze, abantu barashaka gusubiza, abantu barashaka kubipanga ku ntwaro yiwe. Umuntu yovuga ngo abantu basimanganye, uyu muntu yariko arakora ko by'ukuri ngo ari imboneza yamaho abose bafatira kuri ivyo. Abarundi bomutse bagasiza bagowe mu buhungiro, bivuze ko biko biri rero yegidaye no polisi mbona ko kibereye umukuru w'igihugu wa kino gihe, kuko ndabona ashobora kuja imbere y'intara. Wahoze umushingamateka yigenga Fabien Banshiryanino wo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi afungiwe mu ibahari rikuru rya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi
kuva ku munsi wa kane mw'ijoro. Ingingo za 41 n'ijana 55 z'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi zivuga ko atamushinga amateka kurikiranwa ku majambo ashikiriza mu nama ya bose hamwe n'iya 13 y'amategeko ngenderwako inama nshinga amateka bishika gusa mu gihe vyavuze uwo mwanya nyene ikibiriraho bifashwe nk'ibangamira abantu maze agakurikiranwa ubutarariye. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuvugizi wa Parike Nkuru ya Repubulika Agnes Bangiricenge inshuro nyinshi kuri telefone ariko ntiyitavye. Mugabo Parike ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura yafashe ingingo yo gufunga abantu hirya n'ino iz'agateganyo imaze kumukeka ko ivyaha birimwo imigumuko, kwagiriza abantu ibinyoma hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika. Barakoze bagenzi bacu Pierre Claver niyo nkuru i Kigali mu Rwanda na Eloge Willy Kaneza i Nairobi muri Kenya. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Tubasuze kandi tubifuriza ibihe byiza, tunabaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi makuru cy'umunyamakuru mwabyumvise mu kirango. Ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera afatanyije nanjye Jean Damascene Manishimwe. Ikaze Jean Damascene. Hanyuma kandi twanzikire he Xavera, reka twanzikire ku nkuru ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari biri mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda na Angola. Iyi nkuru agarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo ibyo mu Rwanda no hanze yarwo nka The New Times, The East African, Jeune Afrique n'ibindi byanditse ko iyi nama yigaga ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kwirinda COVID-19. East African iti abakuru b'ibihugu byo mu karere barahuye baganira ku mahoro n'umutekano. Ku rubuga rwa Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera muri Kongo Kinshasa nabo batiki Jean Damascene. Abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bamaganye imitwe yitwaje intwaro ikomeza guhungabanya umutekano wa karere. Kigalitoday.com nayo iti u Burundi ntibwitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Jeune Afrique yo iti inama ya Goma yarashyize iraba ku buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa 10. Ibi binyamakuru byandika ko iyo nama yatumijwe kandi kayoborwa na perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi yagombaga kuba mu kwezi gushize kwa 9 mu buryo bw'imbona nkubone, ariko izagusubikwa ku mpamvu zinyuranye harimo n'izavuzwe ko ari za COVID-19. Inama yitabiriwe na bagenzi be u Rwanda Paul Kagame, wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'uwa Angola Joao Lourenço. Yari yanatumiwemo kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko ntiyayibonetsemo ku mpamvu zitatangajwe. Abakuru b'ibihugu bane muri iyi nama biyemeje kongera umuhati wabo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikomeza guhungabanya umutekano wa karere. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye bagenzi be ko ubufatanye mu guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke mu karere ari ingenzi mu rugendo rwo kunoza ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Yavuze ko COVID-19 yagize ingaruka ku buzima bw'abaturage, inashigisha ubukungu, ariko ko gukorera hamwe ari ingenzi mu guhangana n'ingaruka zayo. Yagize ati icyorezo cya COVID-19 cyatwaye ubuzima ndetse kinahungabanya ubukungu bwacu, ariko mu gukorana dushobora kugabanya ingaruka z'iki cyorezo tukanubaka ubushobozi buzadufasha guhangana n'ibyorezo mu gihe kiri imbere. Umukuru w'igihugu kandi yashimangiye ko ubufatanye mu kurwanya abahungabanya umutekano w'akarere ari ingenzi mu gihe ingufu zishyizwe mu gushaka uburyo ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwakomorerwa. Yagaragaje ko umudendezo n'umutekano ari ingenzi mu kuzamura ubucuruzi n'ishoramari kandi biri mu nyungu za buri gihugu n'akarere muri rusange. Perezida Kagame yavuze ko nubwo inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, intego yayo yo kunoza imikoranire ari ingenzi kandi ko u Rwanda rwishimiye kuyigiramo uruhare no gutanga umusanzu warwo. Perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi we yashimye bagenzi be b'u Rwanda, wa Uganda n'uwa Angola bitabiriye inama n'abashimira kuyitangamo ibitekerezo byiza. Yongeye ati Jean Damascene, muri iki gihe nta bundi buryo bwasimbura bwo gushyira umuhate mu kurandura imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'ibihugu byacu n'abaturage bacu. Mu kiganiro kandi yagiranye n'abanyamakuru y'Igoma ejo bundi kuwa 4, Perezida Tshisekedi yongeye kwihanangiriza abanyapolitiki mu burasirazuba bw'igihugu cye bashyigikira imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano, abasaba kubireka umutekano kaganza muri ako gace. Safari, reka duhindura ingingo. Pastor Ndayizeye yagizwe umuyobozi w'inzibacyuho wa ADEPR. Iyi nkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru by'aha mu Rwanda nka The New Times, Imvaho Nshya, Kigalitoday.com ndetse n'ibindi, aho byanditse ko ejo bundi kuwa 4 hari urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje urutonde rw'abayobozi b'inzibacyuho b'itorero ADEPR nyuma y'uko ku itariki 2 z'uku kwezi kwa 10 uru rwego rwe rwafashe icyemezo cyo gukuraho inzego z'ubuyobozi zirimo na biro nyobozi kubera ibibazo imikorere n'imikoranire mibi bimaze iminsi bivugwa muri iri torero rya ADEPR. Inzego zakuyeho ni komite nyobozi, inama y'ubuyobozi, komite nkemurampaka n'inteko rusange. Mu rwego rwo gushaka umuturambye wo gukemura ikibazo cya ADEPR hakaba harashyizweho komite iyobora ADEPR mu gihe cy'inzibacyuho igizwe n'abantu 5 aribo bande Jean Damascene. Abo barimo Pastor Ndayizeye Isayi wagizwe umuyobozi wa komite y'inzibacyuho akaba ntahagarariye umuryango ADEPR mu rwego rw'amategeko, Pastor Rutagarama Eugene wagizwe umuyobozi wungirije,
Pastor Budigiri Herimani umuyobozi nshingwabikorwa muri ADPR na Madamu Muhoza Oleri umuyobozi ushinzwe umutungo imari n'imishinga muri ADPR. Hari kandi Madamu Gati Sylvestine uyo yagizwe umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi muri iryo torero rya ADPR. Iyi komite ifite igihe kingana n'amezi 12 ihereye ubwo yashyirwaho hejo bundi kuwa kane, igihe kandi gishobora ngo no kongerwa bibaye ngombwa. Ikaba ifite inshingano z'ingenzi zirimo kuvugurura imiyoborere, amategeko y'inzego z'imiyoborere n'inzego z'imirimo ndetse n'imikorere n'imikoranire muri ADPR no gushyiraho uburyo buhamye kandi butanga umuturambye wo kubaka ADPR. Ubuyobozi bwa RGB bwatangaje ko icyemezo cyo guhagarika no gukura mu myanya abayobozi ba mbere cyafashwe nyuma y'inama zitandukanye, ariko abayobozi bakananirwa gukemura ibibazo mu miyoborere byakomeje guhembera amacakubiri no kubangamira ituze ry'abagize itorero ADPR. Icyo cyemezo kandi ngo cyanafashwe hashingiwe ku itegeko nimero 27 ryo kuwa 31 z'ukwezi kwa 8/2018 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere mu ngingo yaryo ya 16 ibuza imiryango kubangamira ubumwe bw'abanyarwanda, amahoro n'umutekano, ituze n'ubuzima bwabyo, imico mbonezabupfura ndetse n'imyitwarire myiza mu mikorere yayo. Reka duhindura ingingo. Inyamagabe paka yirukanye gitifu w'akarere nyuma yo kunanirwa gutanga ibisobanuro ku mitangire y'amasoko. Iyi nkuru turayisoma muri kigalitoday.com ikavuga ko byabaye kuwa mbere iki cyumweru Jean Domase ubwo aka karere ka Nyamagabe kari kitabiriye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa leta pake kugira ngo gatange ibisobanuro mu magambo ku makosa yagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ya 2018-2019. Pake yirukanye gitifu w'akarere ka Nyamagabe Ngarambe Alfred niryo zina rye mu cyumba abayobozi bo muri ako karere batangiragamo ibisobanuro kubera kunanirwa gusobanura ibyo yabajijwe na Pake. Ni ibisobanuro byatangwaga hifashishijwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyamagabe yasabwe ibisobanuro ku mitangire y'amasoko, aho raporo igaragaza ko hari amasoko yatanzwe hakarenza ingengo y'imari yari yagenwe. Uwo muyobozi yabwiye abadepite ko ayo masoko yari amasoko yambukiranya imyaka, ariko abagize Pake bamugaragariza ko muri raporo bigaragara ko yari amasoko afite igihe cy'amezi 12. Jean Domase, Perezida wa komisiyo Depite Valence Muhakwa yagize ati ugufitiye inyungu mu kutubwira ibitari ukuri. Aya masoko tukubaza nta soko rirenga umwaka, ni ingengo y'imari ya 2018-19 mwayatanze kuri miliyoni 927, mwarateganyije miliyoni 579. Uwo muyobozi yabajijwe icyatumye ayo masoko arenza ingengo y'imari yari yaragenewe, maze umuyobozi w'akarere ashaka kuba ari usubiza icyo kibazo, ariko abadepite bamubera ibamba bamubwira ko atari ukibajijwe. Bati meya ntabwo ari wowe twabajije. Depite Christine umwe wagize Pake we yagize ati kutubwira ngo na masoko yamukiranye imyaka, ubwo urashaka kuvuga ko umugenzuzi w'imari ya leta atazi gutandukanya amasoko. Batubwira impamvu nyakuri yatumye barenza ingengo y'imari, igikurikiyeho batubwira ayo mafaranga mwishyuye yarenze ku ngengo y'imari mwayavanye hehe. Ati mwayavanye hehe? Igitifu ati mu by'ukuri no muri makeya amafaranga yabaye menshi kubera kwiyongera kw'abagenerwa bikorwa. Ibisobanuro mfite nuko abagenerwa bikorwa biyongereye. Depite Muhakwa yamubajije uburyo batabasha kumenya uko akarere kabo kangana ngo banagakorera igenamigambi. Ati akarere ka Nyamagabe subwo kangana iki ku buryo mutabasha kumenya ngo uyu mwaka dufite abagenerwa bikorwa ba tuzubakira aba. Nanone kandi umuyobozi w'akarere yashatse gusubiriza gitifu Depite Muhakwa ati waretse, ariko gitifu akadusubiza meya. Nyuma yo kubona ko gitifu atabasha gusobanura iby'ayo masoko, ubuyobozi bw'akarere bwaje kugaragaza ko impamvu ari uko ari mushya muri izo nshingano. Gusa umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe nawe Jean Domase yabeshya abadepite ko gitifu yatangiye akazi mu kwezi kwa 7 uyu mwaka, kandi nyamara hari raporo bigaragara ko yasinyeho mu kwezi kwa 5 uyu mwaka. Meya asabwa kubisabira imbabazi no kuvuga amatariki nyakuri uwo muyobozi yatangiriye akazi, maze biza kugaragara ko yagatangiye mu kwezi kwa 2 ku itariki 10 muri uyu mwaka. Abadepite basabye ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe gushaka undi muntu utari gitifu akaba ari gutanga ibisobanuro kuri ibyo bibazo, ariko basaba ko nibagena undi muntu ubwo gitifu ahita ashaka ahandi ajya, kuko ntacyo yaba yaje gukora bataraba yaje kugwiza umurongo. Ubuyobozi bw'akarere bwahise bwemeza ko umuyobozi ushinzwe imirimo rusange uyu wita division manager ari gukomeza gutanga ibisobanuro. Perezida wa Pake ati ubwo rero gitifu nagende dukomeze. Ngayo nguko ibyabereye mu nteko kuwa mbere iki cyumweru, aho gitifu wa Nyamagabe yananiwe gusubiza ibibazo yabazwaga na Pake. Duhindura ingingo Savera. Abarimu barasaba leta gushyira miliyari 11 mu kigega umwarimu sako yasigaye kuyemerwa. Abarimu bishyuje leta y'amafaranga kuwa mbere iki cyumweru ubwo u Rwanda rwifatanyaga n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa mwarimu. Umwarimu uhagarariye abandi Dorothy Dukuzimana avuga ko kuva ikigega umwarimu sako cyakwemererwa gukora muri 2008 leta yemeye kwishyiramo miliyari 30, ariko ikaba yarahise itanga miliyari 19, asigaye akaba ariyo basaba ko yatangwa. Akagira ati abarimu bakora ibishoboka byose kugira ngo batere imbere banategura imbere habo heza,
ariko bakeneye guterwa ingabo mu bitugu. Uyu munsi amafaranga menshi umwarimu agurizwa ni miliyoni 5 gusa z'amafaranga y'u Rwanda. Madamu Dukuzimana yakomeje agira ati niyo mpamvu dusaba leta ko yashyira mu mwarimu sako miliyari 11 zasigaye kuyemejwe, bityo inguzanyo ntarengwa ku mwarimu umwe izamuke nibura igere kuri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Kubona inguzanyo bijyana n'ubushobozi bwo kwishyura, ariko ikigega gikeneye kongerwamo amafaranga kugira ngo abagurizwa babe benshi. Mu kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wa mwarimu kandi Minisitiri w'Uburezi Dr Valentine Uwamariya nawe yavuze ko ari amafaranga yasigaye ngo yaboneka maze akongerwa mu mwarimu sako. Jean Domase nibyo Savera yagize ati abarimu barakora akazi gakomeye kugira ngo igihugu kigire abaturage beza ndetse n'abana bagira hazaza heza, gusa na n'ubu baracyahura n'imbogamizi. Tuzi ko kwigisha atari akazi koroshye, ariko turakora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga yasigaye kuyemejwe yagomba gushyirwa mu mwarimu sako azaboneke mu ngengo y'imari itaha. Dr Uwamariya kandi yavuze ko leta izakomeza gushyigikira umwarimu kugira ngo agire imibereho myiza, hubakwa amacumbi y'abarimu, kubaha inguzanyo no gukomeza gahunda ya gira inka mwarimu. Kuri uwo munsi mpuzamahanga wa mwarimu wizihijwe ku nshuro ya 19, Minisiteri y'Uburezi yanageneye ibihembo abarimu babaye indashyikirwa mu mashuri ya leta n'ayigenga ku rwego rw'intara zose n'umujyi wa Kigali, ndetse n'abarimu 25 babaye indashyikirwa mu kwigisha abana mu buryo bw'ikoranabuhanga. By'umwihariko Minisiteri y'Uburezi yahembye abarimu 2 bahize abandi ku rwego rw'igihugu. Jean Domase abo ni bande? Abo ni Umutesi Christine wigisha mu mashuri abanza mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda, na Sinamenya Robert wigisha mu mashuri yisumbuye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Abarimu bombi buri umwe yahawe icyemezo cy'ishimwe, icyo bita certificate mu ndimi z'amahanga, moto ndetse na tablet bizabafasha mu kazi kabo. Kuri uwo munsi kandi umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze ko ari ngombwa gufata umwanya abantu bagashimira abarimu bo mu Rwanda, cyane cyane muri ibi bikomeye. Yamenyesheje abarimu ko abanyeshuri n'ababyeyi bishimira serivisi batanga zintasimburwa. Twerekeza amaso mu mva nshya ku nkuru igira iti abagore barashoboye, ikigoye ni ugusaba umugabo kubyara no konsa. Byavuzwe na Rwabuhiroza, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore mu nama nyunguranabitekerezo yagiranye n'abayobozi b'ibigo by'abikorera hari kuwa 2 w'iki cyumweru, ahagaragajwe icyuho cy'ihame ry'uburinganire mu bikorera. Aha Madamu Rwabuhi yavuze ko umubare w'abagore bafite ibigo nk'abikorera cyangwa se ababikoramo ukiri muto, yamaze agira ati impamvu ni imyumvire. Hari abatekereza ko akazi kagenewe bamwe, ariko ugiye kureba akazi kose ni kamwe, icyangombwa n'ubushake n'ubumenyi. Yavuze ko igikomeye ari ukubwira umugabo ngo nabyare cyangwa yonse umwana, kuko ibyo ubwabyo bidashoboka, ariko kandi indi mirimo hafi ya yose ngo umugore n'umugabo bayihuriraho. Ati abagore, abakobwa ndetse n'abagabo bafite ubushobozi bwo gukora imirimo tubona hano hanze. Avuga ko imbogamizi zihari mu iyubahirizwa ry'uburinganire ari imyumvire, asaba abafite ibigo bayoboye nk'abikorera kubahiriza ihame ry'uburinganire kuko abagore n'abakobwa ngo bashoboye. Abagore n'abakobwa ngo barashoboye. Uwo ni Madame Rwabuhihi. Dufata ikinyamakuru Le Soir cyo mu Bubiligi ku nkuru yakigira iti komisiyo yashyiriweho gucukumbura amateka y'ubukoloni bw'Ababiligi mu karere k'ibiyaga bigari ishobora gukora igihe kirenze icyari giteganyijwe. Ikinyamakuru Le Soir kibishingira ku mpaka ziherutse kuvuka mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi, ubwo itsinda ry'impuguke ryashyiriweho kunganira komisiyo idasanzwe ishinzwe gucukumbura amateka y'ubukoloni bw'Ububiligi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda n'u Burundi, ryatangaga raporo yaryo ya mbere. Ni impaka zagarutse ku munyarwandakazi witwa Laure Uwase washyizwe muri iryo tsinda ry'impuguke, nyamara kandi ngo ari umwe mu bagize umuryango Jambo ASBL ukorera mu Bubiligi uzwiho guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no guha rugara abayihakana n'abayigizemo uruhare binyuze mu kinyamakuru Jambo News. Uretse ibyo kandi Jambo ASBL ngo inafitanye imikoranire n'imitwe igamije guhungabanya umutekano mu Rwanda nka FDLR, ndetse ngo yakunze guha umwanya abahamagarira abanyarwanda kujya muri iyo mitwe igamije kumena amaraso. Ubwo itsinda ry'izo mpuguke ryatangaga raporo y'ibanze, umwe mu badepite baho mu Bubiligi yasabye ko habanza kuganirwa kuri uyu Laure Uwase uri mu mpuguke, hakarebwa niba adakuriye kuvanwa muri iryo tsinda kubera ibyo ashinjwa birimo no gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Umudepite yavuze ko kurekera Uwase mu mpuguke ari ugutesha agaciro inteko ishinga amategeko y'Ububiligi ndetse n'igihugu muri rusange. Ati kureka Laure Uwase akavuga mu itsinda ry'impuguke ni ukurenga umurongo, ntabwo bitesha agaciro iyi komisiyo n'inteko ishinga amategeko gusa, ahubwo binatesha agaciro igihugu cyose. Yakomeje kandi agira ati kugira umuntu impuguke kandi yaragize uruhare mu muryango utegamiye kuri leta ushyigikira imitwe yitwaje intwaro agahamagarira intambara mu karere k'ibiyaga bigari, ubwabyo ni ukutagira icyo twitaho. Ati ubwabyo ni ukutagira icyo twitaho. Uwo ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi, akaba yarasabye perezida wa komisiyo ko babanza kuganira ku kibazo cya Uwase mbere yo guha umwanya komisiyo ngo igire icyo ivuga, ariko perezida wa komisiyo amusubiza ko kuganira kuri icyo kibazo ba nyir'ubwite bahari ngo nta cyubahiro cyaba kirimo, ngo ibyiza ni uko bazabiganira biherereye. Uko guha umwanya komisiyo irimo Uwase byanarakaje cyane abanyarwanda batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bagaragaza ko ari imyitwarire idakwiye igihugu nk'Ububiligi
umuryango Ibuka France nawo uri mu babyamaganye. Iyi komisiyo yashyiriweho gucukumbura amateka y'ubukoloni mu Rwanda, Burundi na Kongo Kinshasa yitezweho kugaragaza ukuri ku makosa y'ibyaha bishinjwa Ububirigi byakozwe ubwo bwari bukolonije ibyo bihugu ko ari bitatu, aho bushinjwa ubwicanyi muri Kongo Kinshasa, kubiba amacakubiri ashingiye ku moko mu Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bitandukanye. Savera reka ibyanditswe mu Rwanda tubyanzure kuri iyi nkuru y'umuntu wamaze imyaka 3 muri koma, yazanzamuka agatungurwa no kubona abantu bose bapfutse iminwa n'amazuru bambaye udupfukamunwa. Nk'uko byanditswe na kigalitoday.com, umubyeyi witwa Ingeneye Leonie utuye mu murenge wa Muhoza ho mu karere ka Musanze wamaze iyo myaka 3 yose ari muri koma mu bitaro bya Ruhengeri, mbese ataza aho ari. Aganira na Kigali Today yicaye mu kagare kagenewe abafite ubumuga, byagaragara ko atarakira neza kuko avuga ururimi rutava mu kanwa, akavuga ko muri iyo myaka 3 yarwaye atabasha kumenya aho ari n'icyerekezo aherereyemo, dore ko ngo yabaye nk'utubwenge. Avuga ko uburwayi yarwaye nawe ubwe bwamubereye urujijo kubera ko ngo bwizanye agatangira kumva atakibasha kwicara no guhagarara, birangira ataye ubwenge ku buryo atamenye n'uburyo yageze mu bitaro, amara imyaka 3 yose atazi aho aherereye. Ahingene yakizanzamuka ngo yatewe ubwoba no kubona abantu bose bamukikije bambaye udupfukamunwa, yibaza ibyabaye mu Rwanda biramuyobera. Ikindi ngo akigeraho yari atuye yatewe ubwoba no kubona abantu bose bamuzi bamuhunga bavuga ko babonye umuzima. Ati kuba ntaramenye uko hanze hameze nuko ntabashaga kugenda ngo ngere hanze, nta nubwo nabashaga kumenya umuntu winjiye. Nasohotse bwa mbere mbona abantu bose bambaye udupfukamunwa bintera ubwoba, mbajije impamvu umwana wanjye wari undwaje ansobanura ko hari indwara yateye ku isi hose, abo abantu bose basabwe kwambara udupfukamunwa. Ahingene yanavuga ko yatunguwe no gusanga hari we umugabo yarahagurishije avuga ko yapfuye, ngo yasanze inzu barayishenye aho yari iri harimo kuzamurwa umuturirwa, abajije abaturanyi ngo bamubwiye ko umugabo we yahagurishije. Ati ubwo naratashye nkigeraho nari ntuye mbona abantu bose barampunga ngo ndi umuzimu, nyuma babonye ko ndi muzima bansobanura ko umugabo wanjye yababwiye ko napfuye agamije kugira ngo yigurishirize aho twari dutuye agurisha inzu. Uyu mubyeyi barasaba ubufasha bwo kubona aho aba n'umwana we, dore ko ngo bacumbitse ku muyobozi w'umudugudu. Dukomeze n'ikiganiro cy'ibyasohotse mu kinyamakuru Jeune Afrique cyagarutse ku bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara na Banki y'Isi ku wa 3 w'iki cyumweru, aho buvuga ko icyorezo cya COVID-19 ngo gishobora kuzasubiza inyuma aho imyaka 5 iterambere Afurika yari igezeho mbere y'uko cyaduka gihereye mu Bushinwa mu mpera z'umwaka ushize 2019. Nibyo Savera, muri raporo Banki y'Isi ivugamo ko nubwo kugeza ubu umugabane wa Afurika ari wo wagaragayemo abantu bake bahitanwe na COVID-19 ugereranyije n'indi migabane, mu ingorane zo mu rwego rw'ubukungu zo ni nyinshi kandi zakomeza kwigaragaza. Banki y'Isi ivuga ko ubukungu bwa Afurika bushobora kuzazamukaho 2.1% muri 2021 na 3.2% muri 2022. Raporo yayo kandi ikagaragaza ko icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zacyo ngo byakomye mu nkokora ubukungu bw'uyu mugabane. Nkuko kandi dukomeza tubisoma muri Jeune Afrique, gahunda ya guma mu rugo n'igabanuka ry'ubukungu bw'isi muri rusange ngo bizatuma ubukungu bwa Afurika busubira inyuma ku buryo butari bwarigeze ubaho mu mateka, ku buryo umusaruro mbumbe wazagabanyukaho 3.3% muri rusange. Jeune Afrique yanzura inkuru yayivuga ko kubera icyorezo cya coronavirus gishobora kuzasiga abaturage bagera kuri miliyoni 43 muri Afurika bari mu bukene bukabije, ibyo bikazabisa no gusubiza inyuma iterambere rya Afurika ho imyaka 5 yose. Tutarava kuri ingingo Savera, ikinyamakuru Le Point nacyo cyagarutse ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyandika ko iki cyorezo gishobora kuzongera ubukene mu isi. Iki kinyamakuru cyo kikabihera ku mibare ya Banki y'Isi yerekana ko hagati ya miliyoni 88 na miliyoni 115 z'abatuye isi ngo bazugarizwa n'ubukene muri uyu mwaka turimo, mu gihe nyamara byari biteganyijwe ko muri uyu mwaka 2020 ari umwaka wari gufasha abatuye isi gutera indi ntambwe ijya mbere mu kugabanya ubukene. Banki y'Isi ivuga ko abo baziyongera ku mamiliyoni yandi y'abaturage ku isi batabasha kubona ku munsi nibura $1.90, no kuvuga amafaranga y'u Rwanda arenga gato 1,800. Iyi raporo kandi yongeraho ko kugera muri 2030 abantu bagera kuri miliyoni 132 nabo bashobora kuzibasirwa n'ubukene kubera nanone ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Banki y'Isi kavuga ko igabanuka ry'ubukungu rishobora kuzagera kuri 5.2% muri 2020 hari wo uyu mwaka turimo. Iyo ngingo ya COVID-19 reka tube tuyivuyeho tujye ku by'amatora avuga mu bihugu bimwe byo kuri uyu mugabane wa Afurika. Duhere nko muri Guinea, umuryango w'abibumbye watangaje ko utewe impungenge n'amagambo habiburwango akoreshwa n'abanyapolitiki bo mu gihugu cya Guinea mu gihe hasigaye iminsi mikeya ngo binjire mu matora y'umukuru w'iki gihugu, dore ko ateganyijwe ku itariki 18 z'uku kwezi kwa 10.
urubuga Africa News rwanditse ko ukuriye komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu Boni Michelle Bachelet yasohoye itangazo risaba abanyapolitiki baho muri Guinea by'umwihariko abakandida perezida kureka gukomeza kubiba urwango mu baturage. Iyi komisiyo ya Loni yanagaragaje ko ibikorwa byo kwiyamamaza aho muri Guinea byaranzwe n'umwuka utari mwiza hagati y'ubutegetsi buriho n'abatavuga rumwe nabwo. Hagati aho mu gihe buri minsi bari ku mitwe y'intoki ngo binjire muri ayo matora, igihugu cya Guinea cyamaze gufunga imipaka yacyo n'ibihugu bitatu bituranyi ari byo Senegal, Guinea Bissau na Sierra Leone. Ngo nta mpamvu nimwe cyakora iki gihugu cyatanze yateye gufunga iyo mipaka. Ahandi biteguye amatora muri uku kwezi kwa 10 ariko nabwo mu mwuka utari mwiza ni mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Nibyo Saveri inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru bitari bikeya birimo nka Jeune Afrique, Le Figaro, Africa News n'ibindi ivuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho muri Cote d'Ivoire bahanye gahunda kuri wa gatandatu tariki 10 Ukwakira aho bagomba guhurira muri mitingi ibera mu murwa mukuru ya Abidjan ahanini bagamije kwamagana kandidatire ya perezida ucyuye igihe ari we Alassane Ouattara. Impamvu ngo nuko ikandidatire ya Ouattara inyuranije n'ibikubiye mu itegeko nshinga ry'igihugu cyabo ryemerera manda ebyiri gusa umukuru w'igihugu. Ouattara we akaba ashaka iya gatatu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cote d'Ivoire barasaba kandi ibintu bitatu by'ingenzi mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu aba Jean Domase nibihe. Icyambere mu byo basaba nuko perezida Alassane Ouattara yibwiriza akavanamo kandidatire ye kuko itemewe n'itegeko nshinga. Icya kabiri basaba ni ugusesa inzego zifite uruhare rukomeye mu matora kuko bazishinja kubogamira ku butegetsi buriho. Izo nzego ni komisiyo y'amatora n'inama y'igihugu ishinzwe kurengera itegeko nshinga. Icya gatatu basaba nuko amatora y'umukuru w'igihugu yaba asubitswe kandi hakajyaho ubutegetsi bw'inzibacyuho kugeza igihe imvururu zizahagarira muri icyo gihugu cya Cote d'Ivoire. Ubundi biteganyijwe ko amatora y'umukuru w'igihugu muri Cote d'Ivoire azaba ku itariki 31 z'uku kwezi kwa 10. Kuri ingingo igihugu cy'Ubufaransa cyakolonije Cote d'Ivoire kikaba cyaranakunze kuvugwa muri politiki y'icyo gihugu kivuga ko cyifuza amatora anyuze mu mucyo. Ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko muri iki cyumweru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yavuze ko Ubufaransa budashaka kwivanga mu matora ya Cote d'Ivoire ahubwo ko icyo bwifuza gusa ari amatora arangwamo ituze. Abajijwe n'umudepite Jean Paul Lecoq icyo Ubufaransa buvuga kuri kandidature ya Alassane Ouattara, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yasubije agira ati moi je ne suis pas chargé d'apprécier la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire, ce serait là vraiment de l'ingérence. Bishatse gusobanura tugenekereje mu Kinyarwanda ngo sinshinzwe guca urubanza ku itegeko nshinga rya Cote d'Ivoire kuko byaba ari ukwivanga. Yongeyeho nanone ati le président Ouattara a estimé devoir se présenter, c'est son libre choix, notre souci c'est de faire en sorte que ces élections se déroulent dans l'impartialité et dans un climat apaisé. Nanone bishatse gusobanura mu Kinyarwanda ngo President Ouattara yabonye bikwiye ko yiyamamaza na amahitamo ye. Twicyo twifuza ni ugukora ku buryo amatora azaba mwituze nta kubogama. Dukomeje muri Afrika kandi Savera ibitangazamakuru bitandukanye byagarutse no ku gihugu cya Mali byibanda ku cyemezo cy'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika CEDEAO cyo gukuraho ibihano byari byarafatiwe igihugu cya Mali kubera igikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Ibrahim Boubacar Keïta hari ku itariki ya 18 Kanama uyu mwaka. Ibitangazamakuru birimo Mali News, Jeune Afrique, Africa News, Seneweb n'ibindi byagarutse kuri iyi nkuru maze byandika ko iki cyemezo cya CEDEAO gisobanurwa nk'uburyo bwo gushyigikira guverinoma y'inzibacyuho yashyizweho muri Mali. Iki cyemezo cya CEDEAO cyashimishije ku buryo bw'umwihariko abacuruzi bifuzaga bikomeye ko ibicuruzwa bituruka mu karere Mali iherereyemo byakongera kuboneka ku masoko y'iki gihugu. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe nawo ubinyujije mu kanama kawo k'amahoro n'umutekano wakoyeho ibihano nawo wari warafata igihugu cya Mali kwa 19 Kanama 2020. Afrika yunze ubumwe ikavuga ko noneho igihugu cya Mali cyemerewe kwitabira ibikorwa byose bya Afrika yunze ubumwe bitandukanye uko byari bimeze mbere yuko Ibrahim Boubacar Keïta ahirwa ku butegetsi. Hagati aho kandi abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali barekuye abantu 11 barimo abasivili n'abasirikare bari barafunzwe ubwo President Beka yarikwaga ku butegetsi. Muri abo barekuwe hakaba harimo n'uwari Minisitiri w'Intebe Boubou Cissé ndetse n'uwari Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Moussa Timbine. Perezida Ibrahim Boubacar Keïta we yarekuwe mu mpera z'ukwezi kwa 8 ubu akaba arimo kwivuriza ya Abu Dhabi mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu. Ikindi cyavuzwe muri Mali muri iki cyumweru Savera kandi ni irekurwa rya Soumaïla Cissé utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Ibrahim Boubacar Keïta wari waraburiwe irengero mu kwezi kwa 3 uyu mwaka. Jeune Afrique kibutsa ko Soumaïla Cissé yashimuswe kwa 25 z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida depite mu karere ka Tombouctou. Savera reka tugaruke ku matora ariko noneho twambutse amazi magari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yanze kuzitabira ikiganiro mpaka cya kabiri cyari giteganyijwe kuzaba hifashishwa ikoranabuhanga kikamuhuza n'umudemokrate Joe Biden bahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku itariki ya 3 y'ukwezi gutaha kwa 11.
iyi ni inkuru yagarutswe n'ibitangazamakuru bitari bikeya ku isi nka New York Times, Sky News, The Guardian, Time n'ibindi umuntu atarondora ngo abivemo, aho byandika ko Trump yatangaje ko kuba icyo kiganiro cyazaba hifashishijwe ikoranabuhanga ngo bigamije gushyigikira uwo bahanganya ari we Joe Biden. Yagize ati kijondo mase singiye guta igihe cyanjye. Uruhande rushinzwe kwamamaza Biden rwo rwavuze ko rwiteguye kwitabira icyo kiganiro giteganyijwe ku itariki 15 z'uku kwezi kwa 10. Abagitegura nabo batangaje ko kiza mu buryo bw'ikoranabuhanga, abajya impaka bategeranye kandi bari ahantu hatandukanye mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19, na cyane ko Perezida Trump amaze iminsi akirwaye ndetse yajyanywe no mu bitaro. Mu gihe Trump yaba yisubiyeho akakitabira ngo icyo kiganiro cyabera Miami muri leta ya Floride, gusa Perezida Trump udashyigikiye namba ku icyo kiganiro mpaka kiba mu buryo bw'ikoranabuhanga yavuze ko ibiganiro mpaka bibiri bisigaye bigomba kuba imbona nkubone, mbese ari kumwe na mukeba we Joe Biden. Perezida Trump yifuza kandi ko ikiganiro cya kabiri cyari kiteganyijwe tariki ya 15 z'uku kwa 10 kimurirwa ku itariki ya 22 z'uku kwezi, hanyuma icya gatatu ari nacyo cya nyuma kikaba ku itariki 29 z'uku kwezi kwa 10, no kuvuga buri minsi 5 gusa ngo amatora nyirizinabe. Kuri ayo matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ibitangazamakuru byanagarutse no ku kiganiro mpaka giherutse guhuza abamaranira intebe ya Vice President Mike Pence akaba na Vice President ucyuye igihe wa Donald Trump, akaba yarahanganye na Madamu Kamala Harris n'umudemokrate uhatanira uwo mwanya, akaba ari wo mu ruhande rwa Joe Biden. Ikinyamakuru Le Monde cyanditse ko iki kiganiro cyihariwe ahanini n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa bitandukanye n'ikiganiro cyabanje hagati ya Donald Trump na Joe Biden. Ikiganiro Harris na Pence bagiranye bo ngo cyaranzwe n'ubwubahane kurushaho. Madamu Harris w'imyaka 55 y'amavuko yagize ati abanyamerika n'abahamya bo gutsindwa k'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ku rwego rutigeze rubaho mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mike Pence we kuri ubu ufite imyaka 61 y'amavuko yabaye nk'ushinja Kamala Harris kwangiza icyizere abanyamerika bafitiye urukingo rwa coronavirusi rurimo gutegurwa n'iki gihugu. Kuri iyi ngingo abademokrate bakaba banenga ubutegetsi bwa Donald Trump kuba ngo bugambiriye gutanga urukingo huti hadakurikijwe amahame mpuzamahanga ngo kugira ngo urukingo ruboneke mbere y'uko umunsi nyirizina w'amatora ugera. Kamala Harris kandi yagaragaje icyuho mu guhangana na COVID-19 cyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ipfusha abantu basaga 210,000 bikayigira igihugu cya mbere ku isi cyatakaje abantu benshi kubera iki cyorezo. Mu gusa n'uwihagararaho ariko Mike Pence yongeye gushinja Ubushinwa kuba nyirabayazana ibibazo bituruka kuri coronavirusi, atera mu rya Perezida Donald Trump ko byanze bikunze Ubushinwa bugomba kuryozwa ibyo bwakoze. Favere reka tugane ku musozo tuvuga ku dukuru tudasanzwe. Nibyo Ruga CNN News rwanditse ko umugabo w'imyaka 32 y'amavuko yakatiwe igifungo cy'imyaka 600 yose, ntimutubaze niba yabakiriho. Uyu mugabo yitwa Matthew Miller witabye urukiko rwa Alabama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinjwa kuba yarashyize ahagaragara amashusho y'urukozasoni yafashe ku bana bato bari munsi y'imyaka 5. Iyi ngirwa mugabo nk'uko CNN News yabyanditse, Jean Damascene ngo yari yaratawe muri yombi muri Gashyantare umwaka ushize nyuma y'uko atanzwe n'abantu batamenyekanye bagaragaje ibyo bikorwa bye by'ubunyamaswa. Imbere y'urukiko uregwa ntiyiriwe asasa imigeri ngo aruhanye, ahubwo yahise yemera ibyaha yaregwaga. Urukiko narwo rutazuyaje rwemeza ko agomba kumara mu gihome imyaka 600. Ntumbaze niba azabagihumeka. Niba azabagihumeka ntimubitubaze, gusa nyine niba akatiwe imyaka 600 mu buroko. Urwego rw'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwashimiwe kuba rwaragize uruhare mu gikorwa cyo gutahura iyo nkozi y'ibibi igomba kumara iyo myaka yose 600 itabona izuba. Savere ibyo tube tubiretse, igihugu cya Singapore kiratanga gahimbaza musi y'imbatura mugabo ku babyeyi babyara muri iki gihe cya COVID-19. Iby'inkuru turasoma mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bya Press Afrique, News 24, BBC Afrique, Metro n'ibindi bitandukanye, aho byandika ko ako gahimbaza musi k'amafaranga gahabwa abantu bose biyemeza kubyara abana muri iki gihe cya COVID-19. Umutese ko abandi bashishikariza abaturage kuboneza urubyaro aho muri Singapore ho barabiterwa n'iki? Reka tubibasomere. Aho muri Singapore ngo hasanzwe n'ubundi hari ikibazo cy'umubare muto y'abana bavuka, ariko muri iki gihe cya COVID-19 ngo byarushijeho guhuhuka kuko imiryango myinshi yahuye n'ubukene bukabije, abandi batakaza akazi kubera iki cyorezo, maze bituma bahitamo kutazongera kubyara aho badafite icyo kuzabatungisha. Iki gihugu kandi nicyo ku isi yose gifite umubare muto y'abana bavuka ku mwaka, kikagira n'umubare muto cyane w'abashobora kubyara. Ni ibintu bitandukanye no mu bindi bihugu Jean Damascene birimo n'ibituranyi bya Singapore nka Indonesia na Philippines, aho kubera gahunda ya guma mu rugo ho abagore baho ngo barimo kubyara ubutitsa kuko ngo babonye umwanya wo gutwita. Ibaze cyakora umubare w'amafaranga azahabwa ababyeyi bazabyara muri iki gihe cya COVID-19 aho muri Singapore nturatangazwa, gusa uwungirije minisitiri w'intebe yavuze ko umubare n'uburyo azatangwa nabyo bizatangazwa mu gihe kiri imbere.
iri shimwe ry'imbaturamugabo ngo rizajya ryiyongera ku rindi risanzwe rihabwa uruhinja rwavutse muri Singapore ringana n'ibihumbi 7,330 by'amadolari y'Amerika. Mbese tuyabaze mu manyarwanda buriya arakabakaba miliyoni 7. Murumva ko ari akayabo ku muntu wabyaye, ni amafaranga atari make Savera. Ni nuko dusoje tunabashimira cyane, gusa ariko nubwo dusoreje ku kubyara ntimwibagirwe ko hakiri COVID-19. Mukomeze mwirinde, muhana intera, mukaraba intoki neza, mwambara udupfukamunwa n'izindi ngamba zose zigamije guhangana n'iki cyorezo.